Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm today Carola Ben Mayengani, the president, doing a taking link, of course, na magaya political party and also somehow Hosi Ngove. Kuntleka and manjini. Yeah, so kasi of course at 24th January, as you can see, if you can scroll like account here, pet mabandla hlungwane. One of our rangira, of course, va AADP. Don't phone scroll phone kuma go yisuke kusuka mani isuke kusuka fike kutsala this post here la nga fatsala ku President Ben Mayengani u ta va asimeka vandla ra AADP Award 21 ka Hosi Ngove. Ndihleke ngoloko ndla this statement va ku hi Sunday of course nga the 4 ta February 2024 hi 4 o'clock a MK Khambane Primary School va ku marambiwa hinkwenu hurra. Yeah. Ai swi hundla swi toko Hosi Ngove Mr Post a nga kuma na AADP kahle leswi swi fana no guys kuma ku i boha Joni loko i boha Joni i tsutsuma ivi ya kaya ya ka Mphambo wa tshamini kaya ka Mphambo va tlhela va ku landa kwale ka Mphambo i tlhela i fika i boha na le kaya so it's more like the same thing so ku ta kha ku ri busy swinene le ka Hosi Ngove va tlhela va tsala ku Hosi Ngove ko deleriwa statement leswaku ku deli ku tlhela ku tsala ku le ka Hosi Ngove hikoho ka Ngove because ve ri le ka Hosi Ngove and Mr Boss a swi toko hinkwenu i tivitana Hosi Ngove na yena ko deleriwa statement lexi ku a xi na ku dela xikarhi kahle or na ku gega so patu ra kona hi leri vanhu va ta fika va jika hi leri ma swi ku tsala ku MK Khambane i patu leri ra straight leri ro ra straight line and then ta khe nghena of course bana hi le henhla a hi ri la a ni mi swona ku a hi ri la hikoho laha hi ri kona ka this corner so patu ra kona ri ra straight line munhu u famba straight a ni vuli ku kha ku na 10 mina la a ku na 10 munhu ni famba straight a fika connecta hi laha a ku lahli ko and then munhu a kota ku a fika ka xikolo xa kona as you can see ku tsariwa ku MK Khambane Primary School kwalana as you can see so hopefully vanhu va ta ya hi ku loko vanhu vo ka va nga yi still kwalano ku ta tlhela ku va ku na opportunity ya beef ya Hosi Ngove di hleka so di ngo hleka hi na swi tiva Hosi Ngove di operata njhani loko vanhu vo ka va nga attend hi ku i ta va a ri ka territory ya dyona Hosi Ngove so hayi a redzi hopefully swi ta famba kahle ta va hi kha hi update more details ngomu ko subscribe of course hi leswo kasi n'wana loyi a ngo vhavha i vone ma n'wana loyi a ngo hwahwa i vone ma xikhoma gireme xi ku vhavha i n'wana ma xi vone ma hlangi lexi xi ngo vhavha xi vone ma n'wana loyi a ngo hwahwa i vone ma xikhoma gireme xi ku hwahwa i n'wana ma xi vone ma i n'wana ma xa yi le ku teni